Kublai pi ke pelok pujar berok ke kesan yang kena ke channel ke jangah ngakemen bapidon ngakemen ke bakwa je bakia. Di pelok berok mentak video pangan yethu EP ya ke jing sisa cipang ke love story jong unepo bat ka akina. Hato kene ke love story jong unepo bat ka akina kalong ke basisa ne ke bam sisa. Di pelok ngangit berok pile yethu ya kene ke love story jong unepo bat akina bat uruhan. Ka akina ke it ya unepo uruhan uit ya ka akina. Hendrai ka akina kam it bat ya uruhan. Kat ban liang jong ni pu pat ruang ka akina ka de ka prolog ka basisa ndoi ka jingle jong ni pu pat ka ba pen i ba ni pu i ya ka akina de prolog ka ne ka ba pyo i ha ka stage jong India Western Star Sulfur ya ka love story jong ni pu pat ka akina ka ne kam de ka basisa ka ba pen i stage kungwei pat ka ba reality pat da kungwei kito ki jingle baro hapo jong ka stage jong India Western Star sipang ni pu pat rohan pat akina ya ka love story jong ni pu bat rohan bat akina kane kam de ka basisa kane ka de tang ka scripted ka ba ka India Western Star ka la pha la pa ki pakin le ne tang ban penhit ya ka show jong India Western Star ya kane ka jing sisa le tho hi da rohan bat akina ha ka live video ka jong ki से अकीना को कुछ भी मैसेज मत करना या उसकी तरफ से मुझे कुछ मैसेज मत करो क्योंकि जो भी आप लोग स्क्रीन में देखते हो वो सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखाया जाता है बट हमारे बीच में एक अच्छा बॉन्ड है और जो आगे भी रहेगा किसी को हिट नहीं देना है जय हो। देखो मस्ती मजाक जो है वो हम खुद से करते हैं बाकी की चीजें थोड़ी थोड़ी स्क्रिप्टेड रहती हैं बाकी हम मस्ती मजाक जो भी है किसी को बोलना कुछ वो हमारे खुद से रहता है यार। बहुत अच्छा बॉन्ड है अभी हम लोग नहीं दिखा रहे हो बाद में